suratul humasati makkiyatun bismillahir rahmanir rahim. Waylun bone wodani e kulli en jangino koni wayl on andino kon firo wayl. Bone wodani e kulli humasatin wonande kala ñoowo goɗɗo lumazatin aybinowo goɗɗo bone wodani on. Alladi o jama amalan mono moɓidira jawle makko tun yahe arewa addadahu himo konta ɗum kontito tinni tel wattirini wattitirini bone wodani on ɓurɗo molanede e boneji ɗin. E ko fanda ɗon ko al akhnas bun shariqin ko woni ko fanda e walid bun al mughira e ko nandi tata e ɓeɗo on moɓidiɗo jawle makko emo konta ɗe kontito ta sabu himo sikka annama lawde jawde makko ni afla daw luttinaymo ko adna kalla wona gonga lawdi mbadam na aray o fere fil hutama e nder yite wiyetenge hutama nge wama adraka anda non ngoye mal hutama ko wiyete hutama ko ni yite mawnu nge noon narulay ko yite alal mo gada to huɓɓange duuɓi guluje tati en addino fi muɗum sa e Allah yamiri yo malaikaɓe huɓɓo wiyetenge ɓe huɓɓo ɓe fi duuɓi wulure rawni ɓenni huɓɓi Allah huɓɓali huɓɓe ɓe fi duuɓi wulure wojji ɓe fi duuɓi wulure ɓawli mik Allah daali way huɓɓi joni Allah tinge yite gandanɗa hoore ma ko tali u hinge ƴellito ko ɗum woni ɓerɗe heferaɓe ɓe sunna ɓe waligui alal afidata e dow ɓerɗe heferaɓe ɓe innaha no yite ngen alayhim e dow maɓɓe musadat mum konde sokange kamɓe e magge koɓe sokaɓe fi amadin e nder tiyoji mum waddadatin fontaɗi ɓe yaltata nge yaltata yo Allah dande